Iti manan message tayo datak at masarakan tayo iti 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Kunagday, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Or kinaduma, iti NLT, but the person who is joined to the Lord is one spirit with Him. Hallelujah! So dito ka makita nga ti tao nga naki-join, naki-relasyon, nakipagmaymaysa kani Jesus, may maysada ti Espiritu. Ni Jesus kendi tao nga riday, may maysada ti Spirit. One Spirit with the Lord. Amen? So the message sa lang, may maysa ti Spirit tayo kani Jesus. We have one Spirit with the Lord. Hallelujah! Very important na ito yung maawatan ti maysa nga na-born again. Ninawat mo ni Jesus, the Spiritum ken the Espiritu na is one Spirit. E di, inadadal ko na ito in my life, dakkel iti change ngayon yug na kaniyak, o dakkel di panagbalu ngayon yug na kaniyak. Dakkel iti nakita nga diferensya iti biyag ko di nakita ko ito'y true revelation. Agasam na ita, the Espiritum kaya Espiritu ni Kristo is one. May maysada nga Spirit. Katamo yun maawatan nyo na day, the power the Spirit ni Kristo, the same power the Spirit mo. Day tawid the Espiritu ni Kristo, tawid yung aduwa. Day biyag na, biyag yung aduwa. Authority na, authority yung aduwa. Ti ama na, ama yung aduwa. Day Holy Spirit, parihas day adaking ka. Nung makita mo na day biyag mo, magbaling ka nga powerful. Hallelujah! Ibaga tayo man, siya, kani Jesus, may maysa kami, ti Espiritu. Kasi yan. Kaya makita yun na day, amin nga power the Spirit ni Kristo, iso the power the Spirit mo. Day ti, haan nga makubid nga Spirit. I believe the Spirit nga da kanan. The small boys nga da so titimag the Spirit mo nga kamaymay sa the Spirit of Christ. So nga haan nga aglangsot tiyan. Amen? Kailangan nyo makita ka din o sino kayo kini Kristo. Talumaing kayo. Amen. Bagam rekabay mo, lumaing ka kapsa. Lumaing ka kini Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Urabashaka. Amen. So 1 Corinthians chapter 6 verse 17, he that is joined unto the Lord is one spirit with Him. Very powerful na ito na makita. Okay, now, mapalayon na dyan. Ti pakita kada kayo nga ti born again, di naki-join kani Apo Isus, nagkaroon da iti may-maysang spirit. Pakita ka dyan, how? Kas ano nga nangyari? Dyan. Nga the Spirit mo kani Spirit of Christ is one Spirit. Umuno na, ngay pakita ka na kayo, 1 Corinthians 12 verse 13. Dito'y, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Didaduma,
NLT, some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body, that's the body of Christ, by one Spirit, and we all share the same Spirit. Nakishare tayo ti maymaysa nga Espiritu. Nabaptizan tayo ti maymaysa nga bagi, babaan ti maymaysa nga Spirit. Ano ti kahit nakasawan dayay? Nakibingay tayo ijay maymaysa nga Spirit. Maymaysa nga Spirit, tinagbibingayan tayo amin. Anya nga Spirit na day? Spirit of Christ. Di Espiritu ni Kristo nga maymaysa, isutin minuman tayo amin, kunanti daduma pataros. Ijay nildi, nakibingay tayo, ijay maymaysang Spirit. Kailangan nyo magkararag ito, spiritual things, ito sursurok ka na kayo. Haan nga human knowledge, timang awat ito'y spiritual men. Amen. Naawatak na ito'y, in reveal ni Apo Diyos, nga di may isang Espiritu ni Kristo, iso ti binmingaya tayo amin. Kasmarigan di jay danom nga ito'y, may maysa, no in minumak dito'y, nagapuan da jay danom nga da kanyak, nagapu dito'y. No in minum tayo amin dito'y, may maysa tinagbibingayan tayo nga water. Amen. So the Spirit ni Kristo as the Son of God, the Spirit ni Kristo nga kung kunang kay susurok nga nagkapuy di impyerno, nga nang conquer ti aming nga power ti enemy, idinagungar na day, amin nga mang-receive ka ni Jesus, ti bumingayan da the Spirit of Christ. So, ano nabunagin ka, adakin ka ti Spirit of Christ. Oh, hallelujah. Urabasya kalabahande. Oh, ipakawat mo rin ito, Diyos, kaya ito congregation. Share. It is the same Spirit. The same. We all share the same. Isumat lang Spirit. The Spirit of Christ, kanya nakibingayan tayo, the same. Iso nga, he that is joined unto the Lord is one Spirit with Christ. So nga, the Spirit mo nga born again is Spirit of Christ. Nakibingay kay the Spirit of Christ. Iso nga uray, adakin ka, aday dyan duma, may maysa nga Spirit tinagbibingayan tayo amin. Kat na dyan nga Spirit, tinang-conquer iti death. So nga dyan Spirit mo, as a born again, kinongkar na ti death. Oh, hallelujah. Yes, amen. Praise God, itay. Kanayon ko ay sursulo ka na kayo ti adoption. So, ijay di bangkitaan tayo nga binmingay tayo ganda may isang Espiritu. Kasla di kunak nga di communion that Jesus kinja adala na may isang tinapay di nabubukal nga diyan. Into no mga disciple na mang pisi dayday, na nagapuja tinapay nga diyan, sada kanan, no mangan mat ni Pedro, mang pisi kanuna ni John kasyay. So nga, may sa nga tinapay tinagbibingayan da amin. So, ijay manan, may sa nga bagi. So nga oray adu tayo, we are one body in Christ. Nga mi spirit pa lang ditaptapikat. The Spirit tayo, the same mo lang, the Spirit ni Kristo nga nagungar, tinagbibingayan tayo, amin.
Iso nga nakipagungar tayo, kanya na, because sa Spirit na nga nagungar, iso tiada ka na tayo. Hallelujah! Ket no makitam ti power na ray nga Spirit nga daking ka, nga the same is the Spirit of Christ as the Son of God, aming nga kinungkar na, kinungkar mo. Iso nga Jesus is our victory. Daginot ti revelation ditoy. Iso nga I believe, I have the Spirit of Christ as the Son of God. So I became son because of His Spirit as a son. Okay. Ada kanyak ti Espiritu ni Kristo akas anak. Isu nga anak dakmet ti Dios, ta anak ti Dios ti Spirit nga ada kanyak. Hallelujah. Gaputa anak ti Dios ti Spirit of Christ, nga isu ti binmingayat, daday ti rason nga nagbalinak nga anak ti Dios, di na-receive ko isu as my Lord and King. Okay, mapantayo di Spirit of Adoption next. Kakitaan tayo, nagpaypay so na ito, he that is joined unto the Lord is one Spirit with Him, because number one, nakishare tayo di may isang Spirit na. Number two, we have the Spirit of adoption. The Spirit of Christ. Hallelujah. Romans 8, verse 15. Kailan makita yun na ito, tapno maawatan nyo ti power. It is spiritual nga nagapukan ni Jesus. So ngay bagabagak ka na kayo, idi naianak tayo tilasag, tibinmingayan tayo nga spirit ni Adan, nga Adamic nature nga natinag. Nga old man, old self, sinful nature spirit. So nga amin nga tao, na ibilang da nga managbasol because of that spirit or sinful nature spirit from Adam. Mawawatan nyo? Managbasol da, gapu dia spirit nga natawid da kinalan. Han nga gapu dia personal nga inaramid da. Amen. Ngam dinaborn again sa'yo. Iti sinumrak kay spirit ni Kristo as a second Adam. Natay tayo iti first Adam. Pinatay na jay old man. Iso nga the old man is dead. Na ipunpun kat agropropsa. So na jay suro-suro nga disconnected di biyag kon ijay Adamic nature. Nataya kon ijay old. Tinatay, tika nasawan, separated from that old life. From that old spirit. Amoy iti nangyari di aming nga mabonagin nga mang-receive ka ni Jesus, patayin ni Jesus, that the old nga spirit, nga nagkakonek ijay Adamic nature, tapno maisila ka ijay, tapno maikonek ka kanyana, nga second Adam ijay heaven. Kat no maawatam di jay, nasalon at kay spirit mon, awan tawid nan nga sakit, so nga mabalin mo nga agbyag nga healthy. No apay nga pagbabalayan, titatao pa lang di born again, handa nga nakita di ay. Ano pa lang di born again, nga handa nga mo no anyang nga spirit, kaya da kadakwada sa born again. Iso nga, ijay pa lang consciousness na, connected na pa lang ijay Adamic nature nga nailulunod. Ngam ti kinapod nuna, na cut off the spirit nga nagapukin ni Adan, kada tayon, tabran yung nga spirit, dik binmingayan tayo, Spirit of Jesus Christ. Nung maawatan nyo na dyan, you can be made whole. Tadya spiritan, nga spirit mo sa born again, His Spirit of Jesus Christ. Yes, yes, amen.
Binmingay ka nga ron. Kaswargan na ito'y, ni Kristo na ito'y, katalaad na ito'y, porsyon sa akwalan. That the Spirit na the Spirit ko, one, is one. Why? Naggapo the Spirit ko, the Spirit na. Katamuyo ti spiritual, no distance, ti spiritual power. Yes, yes. Oh, hallelujah. Agkararag kayo nga nalaing dito'y. We need revelation. That's my life now. So nga the Spirit ko, healthy. Kasi Spirit nga naggapukin ni Jesus. The Spirit ko, Spirit yo, nga born again, anak ti Diyos, ta-anak ti Diyos ni Jesus. The Spirit of Christ's life is nga Spirit of life. The Spirit yung nga naki-join ka ni Jesus. Hallelujah. Apa yung ag-join na? Okay, Spirit of adoption. Amoy na gito yan, naunag na gito yan nga revelation. Kailangan nyo nga talaga iti Holy Ghost nga mangi-reveal. Ganting kasak dito yung nga lang ala, basta binilib ko. Yes, my spirit and your spirit, O Lord Jesus, is one. Is one. Haan nga are one, is one. Amen. So ako na, I believe, I receive. Apply ko the DRM. Madamdama, umay the revelation ni Lord. That's it. Talaga nga maamwam, medyo unag mo, agpaypay suray ta. Apay nga hanak ka mabutang kini Satanas. The Spirit ko is higher than him. The Spirit ko nga nagapukin ni Jesus, iso din ang conquer ti impierno. Apay nga hanak ka mapan di impierno? Binayadan na ni Jesus ti impierno for me. Saanan nga taga-impierno di Spirit ko? Tagalangit, ta di Spirit ni Kristo tagalangit. Agpadpada na. Binmingay ka nga ron. Hallelujah! Dahil ti born again. Hanyo ako na nga, ada palang di Adamic nature. Sabalin nga Spirit, brand new Spirit and the Spirit mo. Hallelujah! Ti ikasta na adi da ito'y nobiliban nyo, adi da ito'y maririk na yung nga naisisila kayo kini Adan? Naisisila kayo ijay worldly life? Nga amom jay connection mo ijay heaven? Kasi adi di ay? Hallelujah! Di adi ti kaunag ti word of God penetrate na even your bones. Halang ahead. Sakmay nang explain ko na ito'y. Pakita ka na kayo ti Hebrews 4 verse 12. Ide tayo man ba? Dito aditi ka nga to ti word of God. Ngayon tayo dumdunggan. Oh, for the word of God is alive and powerful. Iso na ti gospel nga isursurot tayo. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Tulang diyan. Amen. It exposes our innermost thoughts and desires. Pantoy the King James. Piercing even, itay baba, the dividing as under of soul and spirit, and of the joints and marrow. The same. Pero makita yung ti joints. Ano ti joints? Lagi ti joints. Nagsusuban ti tultulang. Ti marrow, ijay unag kitulang, utak kitulang. Penetrate the word of God. So nga maawatam day tulang mo, nga you are separated from Adamic nature. But your bones connected to the Spirit of Christ. Dati kaya nang itid ito yung revelation. So, maawatam ito lang mo. Hey! Hallelujah. So, agsublita yon. Ito Romans 8:15. The Spirit of adoption. No kasano nga kunato yung the Spirit yung born again, the Spirit ni Kristo is one. Number 2,
Nga rason, di verse 14 dito'y, anak ti Dios, ti idalan ti Espiritu ti Dios. Verse 15, anyo nga inawat, iti Espiritu nga mangbalod manan kada kayong agbuteng. Yan? Hanyo nga inawat, ti Espiritu nga mang tagabo kada kayo. But, you have received the Spirit of adoption. Naawat yu ti Espiritu ti panaka-adaptar to sonship. Kung ano yung duma. Spirit of adoption to sonship. NLT, kita tayo. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Dadya naawat tayo iri kiniadan. Instead, tinaawat tayo nubo, naging tayo, na-adapt tayo iti family of God, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Apay nga nagbalin ka nga anak ti Diyos. Tinaawat mo, dinabuonagin ka, Spirit of God, nga mang adapt ken ka akas anak na. Now, we call Him Abba Father. Kitaan tayo, i-compare tayo ito yung Galatia, chapter 4, verse 4, ingana verse 7. Iti panang adaptar dito'y lubong, no dati adaptaren da nga anak, anya ikastada. Alaan da yung anak ti daduma, sada tarakanan, ipanaganda jay naganda. So inadaptar ti awag ijay. Pero ti adoption kini Apo Diyos sa bali. Ti kasa ni Apo Diyos nga mang-adapt ka na tayo, sukatana jay spirit mo. Siyempre, ti tao, apay kaya da nga sukatan di spirit ti adaptaren da gamin, awa na. Di nagan lang ti sukat na. Ngam, no ni Apo Diyos pa, ti sukatana your spirit. Amoyo kadi nga dinay, anak tayo kini Adan, dihan tayo pa na born again. Tinatawid tayo nga spirit na, di spirit na nga sinner. Kenday bagina lasag na nga sinner. Iso nga kayan anak mo pa lang, you are sinner na. Ya? Iso nga no dumakkel na ubing, rumwaran jay basol nga na imumula kanya na. Sa jay spirit nga sinner, ada jay unag na. Iso nga no may anak kay ti Diyos, patayen ti Diyos tiyay. Patayen na dajay nga Adamic nature mo, tay sukat na jay spirit of His Son, Jesus Christ. So nga dinabonagin ka, new ti spirit mo, naggapoken ni Jesus. Hallelujah. Numawatan nyo na ito, baling kayo nga powerful. The Spirit of Christ, iso tinagtawid ti aming sanikwa ti Ama. So nga Spirit mo nga born again, very rich. Nakipagtawid ka ni Jesus. Iso nga halang nga basta millionaire. Ta nakipagtawid, aming nga tawid ni Jesus, tawid da nga duwa because they are one. Or His Spirit and your Spirit is one. Dahil tiga po na, hanga dyan lasag mo, tinangalay dyan. The Spirit mo. Hallelujah. Okay. Compare tayo dyan. Galatia chapter 4. Verse 4. Basahin tayo. But when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ni Jesus Christ yan, ay anak dyan. To redeem, tapno subutan na, dagiti adda iti babaeng tilinteg. Verse 5. So that we might receive adoption as sons. Tapno adapun na tayong anak na.
Ngam ti ikastan nga rod pa iti Diyos nga mangadap ka na tayo, sukatana di spirit mo. Nga sinner. Sukatana di pusom. Daya Ezekiel 36 verse 26 and verse 27, sukatak ti spirito yo. Itagapu kanya kay spirit. Daya ti minapulfill, di nabuonigin tayo. So nga nag-change ka ti spirit, di nabuonigin ka. So nga amin nga mabuonigin, ada experience mo iti uneg. Nga da nag-change iti uneg. Isu nga, no ada nag-change iti uneg, tinangyari dyan, nag-change ka ti spirit. So nga amin nga mabuonigin, nag-change iti uneg. Tag-change ka ti spirit. Ag-change ka ti nature. Woo! Hallelujah! So, iyag na the spirit of adoption, naawat sa yuri ay. Anyang spirit ay, verse 6. And because ye are sons, or in because nga sikakit inadapt na ka sons, God has sent forth the spirit of His Son into your hearts. Ni Father God, in baon na, the Espiritu ti anak na nga na Jesus di pusom, ket nagbalin ka nga anak ti Dios nga umawag kanya na ti Abba, Father, Ama, tatanggo. Kita nyo di, kuha na dyan ijay Roma. Ijay Roma, ni Paul mo lang ang isulo. Galatia ni Paul mo lang. Pero ijay Roma, kunana, ti Espiritu ti Dios, internal kadakwada, kat inaramin na isudang anak na nga umawag kanya na ti Abba, Father. Ijay Roma riyan. Pero ijay Galatia, God the Father sent forth the Spirit of His Son into your hearts, nga umawag ti Ama tatanggo. So what is the difference? Ijay Roma natay. Kuna na, ti Diyos ka mismo ti mangikarga di Spirit na. Pero ti kastana gayam, ti Ama, agpaiso, nga di Spirit ni Kristo nagapukan niya na. Han gayam nga di Spirit na sa Father, ti karga na, no diketli, ti alaala na gayam, di Spirit nga inkarga na kini Jesus, iso ti bumingaya na, ti karga na king katadapun da ka nga anak na. Ti pang-adapt na the Spirit of His Son. So nga amin nga aramida ng anak na mangala the Spirit of His Son, ikarga na iday tao nga riyay. Kasta di kasana nga mang-adapt. So nga naibilang kang anak ti Diyos because the Spirit ni Kristo as the Son of God iso di binmingayam. Iso nga anak da kamot ti Diyos akas kini Jesus nga umawag kanya na ti tatangko. Woo! So nga, day righteous nga spirit ni Kristo isot binmingayam. So you are righteous in the spirit because of the righteous spirit of Christ. The spirit of Christ holy. Kaya tiyo ba nga talaga nga you overcome the sin in your life? Kaya tiyo ba nga you overcome the adultery, fornication, drunkenness, aming vices? You need to believe nga the spirit mo as a born again, holy and righteous spirit, Son of God. Hallelujah! No apay nga hama ka overcome tinaduma because kurang kayo ti revelation. But now nga may reveal, no bunagin kagayam, parihas na espiritu kene Kristo. Nag-asawa na. Apay nga nag-asawa na, naala kanya na. Number 3, nga rason, no apay, nga the spirit mo, nga bunagin, kat isu the spirit ni Kristo. Genesis chapter 2, verse 21. Idi mga ramid ni Apo Diyos ti asawa ni Adan. This is the picture of what had happened unto us. Picture na daw ito. Idi mga asawa ni Adan. Ako na ni Apo Diyos, it is not good for a man to be alone. Yaramida kasuna ti suitable nga helpmeet na. That is verse 18.
Ket di mangarami ti suitable nga helpmeet ni Adan, anya yung kasana, verse 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. And he slept, ket naturog ni Adan, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Anya ting kasana nga ng aramid ti asawa ni Adan nga suitable nga helpmeet na? Okay, pinaturog na ni Adan. Kabayatan nga nakaturog ni Adan, nangala ti Dios, iti maysa nga paragpag ni Adan, ket sana enclose, di nangalaan na. And then, verse 22, and the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. Amen. Inaramid na nga babae, dadyay nga paragpag, ket sana in parang kini Adan. Anya ti kuna ni Adan, verse 23. The man said, this is now bone of my bones. Kita nyo tisin marunongin baga na, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men. Apay nga woman tinagan na. Apay nga nakiri na tinagan nga men. Because naala ijay men. Amen. Iso nga itinagan na woman. Listen to this. Now, iso nga na ito'y nag-asawa na, they are one. Tamay may sada nga flesh and bones. Apay nga may sada, tibagi. Iso nga kuna tayo, na dati kasaran tayo, dati dua, nagmay sada ti spirito ken bagi. So, dadya Malakay. Chapter 2, verse 14 and 15, day dua, agmay sada spirit and body. Kati panag-asawa dito'y earth, picture, ti relasyon ni Jesus ken ti church. Naala yun? Ti panag-asawa, ti lalaki ken babae dito'y picture ti relasyon da Jesus ken da tayo nga church. Now, kasano ting kastada? Isu nga kunat, nga hanlang at tulang tinalan nga rod ni Apo Diyos. Kini Adan, taapay nga kuna ni Adan, di verse 23, bone of my bones and flesh of my flesh. Lasag ti lasag ko, kintulang ti tulang ko. Tanot tulang lang tinala na, idi saan na kumangin baga nga lasag ti lasag ko. Kintulang kayo kumaaming nga bababay data. Awan ko malasag yun eh. Yung mapay nga dalasag yun, nangalay di lasag ni Adan. Nangalay di bone ni Adan. Nangalaan ng iti spirit. Apay nga nagbiag di babae. I know, nagapu di spirit ni Adan. Alangan ngayon, puyot na mo nga diretso. Tano ipuyot na nga diretso, parihas dati authority. Iso nga, nangalamot lang the spirit of Adam, bone of Adam, flesh of Adam. So, nagapukin ni Adam, jay asawa ni Adan. Iti mga ramid mo, ti asawa ni Jesus, nga helpmate, nga tumutop, pinaturog na ni Jesus this Saturday. Natay ni Jesus. Now, kasoy, tapno maawatan nyo ti istorya ti good news. Amuyo awan ti naparswa ijay Sabbath day, ijay Genesis. In lipas ni Apo Diyos amin ti pinarswa na idi makainom nga aldaw. Amen. So awan inaramid nan di Saturday nga makaipito nga aldaw. Anya makaipito nga aldaw? Saturday hanga Sunday. Kita nyo uri calendar tayo kat first day kat Sunday. Last
Makay 7 aldaw, Saturday. So, ti papipapilit na giti Sabatis. Hanta yung uyawan ni Suda, pero dahito yung amin ti message nga nailumang kanyala. Idi makay 7 nga aldaw, awan create na ijay Genesis. Iso nga holiday. Awan ko magtrabaho ijay, tanilipasen ni Apo Diyos aming nga trabaho na idi Friday. Nauding naramid na tao. Amen. Amen. Tadagayam ti makreate nga brand new man no Saturday. Ket ti pakakreatan da dejay idinatay ni Jesus. So nga Friday natay de cross naturog. Tapno mangala ni Apo Diyos ti Spirit na ti aramida na nga asawa na nga born again. Isungay dinagungan ni Kristo, nagbalin nga bigatan, ket amin mat nga mang believe, na dyan nagungan nga Spirit ni Kristo, iso timang born again. Iso nga amin, dagi dyan na born again, naala dyan Spirit, dyan Spirit ni Kristo, nagsaw kuman ni Kristo, Spirit of my Spirit. Hallelujah! Iso nga da tayo dyan na create ti Sabbath day. Iso nga holy. Amen! Woo! Kasday ting kasala, iso nga asawan di Spirit of Christ, tanaala iti Espiritu na. Saan na nga mabalin nga asawaan, kay saan nga naggapukan niya na. Iso nga ni Adan, kailangan nga gapukan niya na ti asawana. Ni Jesus mat, the Spirit nga naggapukan niya na, nga naikargakin ka, iso ti asawa na, he that is joined unto the Lord is one spirit with the Lord. Ulitak manen, the Espiritu ni Kristo, iso ti next nga authority iti Ama. So diyan nakatugaw, diyan makanawan ti Ama nga authority. That's the reason nga your spirit as a born again nakipagtugaw ijay authority ni Kristo. Ijay right hand of the Father nakipagtugaw tayo ijay. Ijay spiritum tinakipagtugaw, not your body. Iso nga jay turay ti spiritu ni Kristo nakipagturay ka. Jay tawid na tawid mo. Ano, minsan, makikita kayo rupa yo. No hang kayo po naging pulos, saan yung mawatan na ito eh? Because the spiritual things, mawatan lang the spiritual man. But yun na born again ka, you can receive this revelation. So nga, my spirit and the Spirit of Christ is one. I came from Jesus. My spirit came from Jesus. My spirit is so powerful with Jesus. My spirit is very rich in Christ. Because agasawa kami kini Jesus. We are one in spirit. My spirit and His spirit is one. Son of God, the Spirit na. Son of God, the Spirit ko. Because the same Spirit, the Spirit na as a son, the Spirit mo as a born again. Isung ano, in the Spirit kang agkasaw to double, kaya dyan ti amom nga kinasaya, sino nga nagbabalay dito'y bones? Tulik kong to, maipanggap dito'y body. Isung nga, dito'y body tayo hindi nga balay, the Adamic Spirit, nagsukaten tinagbalay. Balayan ni Jesus na ito'y. Kay Spirit natin nag-iyan dito'y bones and flesh. Gusto nga ginatang na ito'y by His blood. Gusto nga your body is not yours. This is now the temple of God. The temple of Jesus. The temple of His Spirit as a Son.
So nga jay spirit nga masaksakit natay. Ngam jay spirit ni Kristo nga healthy nga tagalangit iso ti adatoy. So nga you are healthy. Hallelujah. My spirit is healthy spirit from above. Hallelujah. Hanpay nga nagsukat na ito iti glorified body, but nagsukat ti spirit nga nagyang. This is now the house of health, because the spirit of Christ nga binmingayam, spirit of health. House of power, because your spirit is so powerful. That's the reason nga pa nga kabutang da ka ni Satan. Namnuhan nyo biliban na ito handa kayong kabutang ni Satan, tati kabutang na di spirit mo. Nga nagkapuk ni Jesus, Son and Daughter of God. So nga apay nga baknang ka, baknang di spirit mo. Apay nga daki na pobre di spirit na. Ngam no adangken ka di very rich ka spirit, you can now become rich. Hallelujah. One serve iti pandemic, iti spirit mo nga born again. Harabasyakalabahande. Uli na kisunga, ti born again, natay kinadan, separated from Adamic nature, but connected to Jesus, the second Adam. Dead to the world, separated from the world, but connected in heaven. The die till life, to born again. Woohoo! So I am rich. My spirit is very rich. Ijay kayong agpuunan, ti pamati. Mabaling ako na tinaduma, idiahan ko palang muna ito, baknangak. Yes, but sabalit kinabaknang mo in the flesh. But now in the spirit. I am rich because of my spirit is very rich. Possessor of heaven and earth with Jesus. No wonder nga ibagbaga tayo, I am blessed in Christ. I am son of God in Christ. I am powerful in Christ. I have overcome the world in Christ. Apay nga in Christ amin because of His Spirit. Hallelujah! In Christ. Because His Spirit in my kanyak, very rich. Taga-heaven, under na ti angel, under na ni Satan, under na ti sakit, under na ti impyerno, under na ti aming power ito yung earth. So I have the power of Jesus Christ. Hallelujah, that's your spirit now. So you need to believe and meditate that day and night. Tauray mamuan nyo through my explanation. Sabali lang, the revelation. No biliban nyo, use the bear him. Believe, receive, and meditate. Amoy the meditate complete today. Ada prayer na iday, the confession na iday, ada iti faith na iday, ada imagination na iday. Amen? Kaya amoy tag-meditate, may ilasag iday tulang nyo. Iday kayo nga sumalunat. Amoy nagrigat ka magasan ti high blood, diabetes. Oray sinsya, handa nga kaya di, titila lang ka maintenance. Ibagbagak nga roden, titunay nga agas, hanga da ito'y na-create. Titunay nga agas ti tao, jay creator. Tatinangrog yan ti sakit, tinatnag da ti basol. Di nakastruk ni patay, ti basol jaw nagda nga spirit, kaya tinagrugyan ti sakit. Kayan ba ti medisina day? Hang kayo ayang agwander, nga the more nga high-tech ti teknolohiya, the more nga madado ti sakit.
Because dagiti inventions ti tao, ti mangkokos ti sakit. Ay, hina. Kita niyo nga permi nga high-tech ti teknolohiya. Ngam apay nga awan tag kawen nen ti sanghagasot. Imbis nga inbaga ti Diyos 120 ti abutan da iti after the flood. Ti kaadwan ngagsanghagasot ti tawen na. Di aday di remote place. Ngahaan nga mangmangan iti high-tech nga food. Yung mangmangan lang ti kamuti, kintalbos, tinangangato, ti tawenda. Ti kanayon di hospital, awan tinay-preserve ti hospital, ngagtawan ti 120. Tadamor nga kanam di may nga agas, adamot iti side effect na nga sabali. That's the invention of man. So we need the Spirit of Christ who is our health for our body. Ha! Ha kayo agwanda di awan pa iti teknolohiya 900 ti tawan daadan. Awan pa iti laser ijay. Awan ti bakuna. Tati ti amuda nga salon atay skad. Subli tayo iti Diyos. Amoyo ti taktika, da samyasa, nga dagiday nga nang isuro-suro ti kasday, di timpo ni Enoch. Apanda isuruan ti tao nga agtras ti na-create. Tapno mailisi na isuday di creator. So sometimes that's the purpose na dagita. Iso nga man manon ti tao nga agtras, iday God directly because naibaling ti trust da kadagitay na create hanan nga iday creator. But now I am here as a preacher. Come back to God. Kayan ba ti sensya ti kubid nga kung kunadan? No! Kita nyo oray do doktor, ang katulid na. Kita nyo na dahi, ipopost sa dyan nga do doktor nga nabaksin nga natanatay. And then saan nga i-announce ti media? Why? Nasob na ba? No. But in Christ, laton pa idadan. You need to believe in your spirit. Na naggapo ka ni Jesus, you are healthy. Your spirit is from above. His connection is in heaven. His power is from above. Your spirit kaya na nag-draw the power from heaven. That's the real life. That's the real health. Come back to God. Hallelujah. Amen. Your spirit is with the Lord. One spirit with the Lord. So nga kita mo no anyang espiritu ni Kristo ison ti absorbam nga sika. Dadya ko na tayo knowing who you are in Christ. Your true identity in Christ. Woo! You are rich. You have power. Connected in heaven. Hallelujah! Believe in Jesus. So nga dalaing mo, masirib jay Spirit of Christ. So masirib jay Spirit mo. So kung na walk in the Spirit. Amen. Jay kang Spirit nga walk. Jay kang agbyag. So nga uray marikiknam nga da diabetes, ibagam, the Spirit of Christ, healthy, no sickness, no disease. I-confirm ti Holy Ghost sa jay, makita mag-normal ti blood sugar mo. Tauray kung makakakan ka, into no kinlan mo, normal ti one day. Bigat man na, nagsobli, you are not healed. But the Spirit of Christ is healed. Every day, in always, and forever. Jay kayong mang believe. Woohoo! The Spirit mo,
naggapo ni Jesus. Amen. Kuna ni Jesus, spirit of my spirit. Ni Adan, kuna na bone of my bones. Pero ni Jesus, is spirit of my spirit. Na-create di Saturday, ni Rumwar di Sunday. Sino ito may-mayat? Diyan na-create di Saturday, one no ijay, first day and second day. May-mayat diyan na-create di Saturday because holy nga daw di ay. Diyan tayo nga na-create sa born again. Ijay akong alalaan, dajay health ko. Ijay kong alalaan, di blessing ko. Ijay amin, tiga po na ibagbagak, I am a millionaire. Nakaske ni Jopre no millionaire, so na I am a millionaire also because my spirit is very rich. Ba, kung na yung hanga mangyari dahil, no, hantay nga rapture, makita yun. Bali na ka millionaire. Even money. Ay, awan. Dapat ko maoray siya. Oray siya. Depende dyan mabilib mo isay. Depende dyan revelation mo isay. Amen. Ay sus, makita yun. Apa yung bagbaga, I am anointed. I am powerful because of my spirit. Nga nagapukin ni Jesus. I am wise. I have the wisdom of Christ. I have the mind of Christ. Because jay mind na, da jay spirit na, binmingaya kay jay mind na. Nagit di pangalalaan tayo, ti strength tayo. Hanga nakadipindar dito yung na-create, nakadipindar yung creator. Kasi gamin di pamate. Hanga di namati ako ng kutawan, di mamam di pinalim. Ano ti may bagay, namati kami mat, ay na pinalim. Ito antay kay mansa. Dahil pamati. Revelation. Amen. Ano pinatpatim? Di bulsam no minsan. Di patpatim, di utang mo nga nagano. Di patpatihan. Di pulim nga nagapukin yanan. Di pulim nga datatang ko. Hindi kita italam. Awan ka ni Diyo nga puli. Ada pulimon kini Jesus nga tagalangit. Aha! Ti pulimi gamin kat naka-high blood. Ay! So, nga bagabagak, you are dead. Di nga puli. Tadan, tinakaikonikam nga brand new nga puli. No kaya tiyo nga ba-break ti curse nga nagapu ijay. Dahito iti bilibon niyo. When na do ti curse nga nataw ito kiniadan, but in mind ni Jesus kada tayo, na-cut off tayo ijay, separated tayo ijay, but connected with Jesus. Kasjay di pamati. Mas asyanak tila do mabubunigin, namati akmat, mapay nga ta, pastor. Apay, no ka. Apay nga ta, kuna tayo mat, kano namati tayo, kat nabindisyonan tayo kumangam, apay nga. Kat talaga mat nga nabindisyonan ka, ngam apay nga rod. Wala titipinat pati na natin, ubing ka lang kumata, bautin. Sabi no, ibaga gamin no, mamisan kayo agdangag, kadagijay, medyo makaamo gamin ti gospel. Adamat grupo mi. Bayamon sa grupo mo, ni belong mo akaslataki, noon mo lang ti maitin naging ka. De kunan ni Paulin, belong ko akaslataki, tapno magunudak ni Jesus. Apay no, may terapture, tahang ka na isalakan, gaputa relihiyon mo. Handa ngay gungunam. Nagitay, kailangan tayong agmasirib, last days tatan. Kailan mawarwaran tayo kadagitang religious sectarianism spirit. Umay tayo amin kina Jesus. Hallelujah. Amen. Bagabagakon, no daging kada diyang Spirit of Christ, ito nagbabalay dito, kabutang ti kubid. Kabutang ti trangkaso, panatang saksakit ni Jesus nga nagbabalaykin ka. So nga sikat kabutang na. Nabilibam day, one day, magmagnaka nga da, tinakay da, magmagnaka at bigla nga bumangbangon na because of your health.
Hallelujah! So makita yun ni Peter diyan, iniwan na makagas because ada ka na kuwara na diyang spirit nga the same nga ada ka na tayo. Magnaka, matumba dyan tao because of the power. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. Let's pray, Father, in the mighty name of Jesus. Oh, I pray in the Jesus' name, the revelation knowledge to work in the hearts of your people. Open our spirit to see this revelation, Father, that is in Christ Jesus our Lord. Pakita mga sabali kami di Tagalubong. Hallelujah! Disconnected kami ti worldliness. Disconnected kami ti Adamic nature. Gaputan ay connect kami kan ka through Jesus Christ. Na-connect kami the Holy Ghost. Hallelujah. So, Father God, we are now so powerful. We are now so rich. We have now our kingship in Christ. We became king and Lord with Jesus. So we have now the authority over the power of the enemy and over all creation in Jesus' name. Father, now, I pray na dagitoy nga anak mo. Kat ma-empower na ka dagitoy. Babayan ti Holy Ghost nga mang-reveal kalakwalay tila ito. So I commit them unto you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.